Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ban Pynkhlaiñ ka Lawei jong ki Samla pule ka Thomas Jones Synod College Jowai ha ka art phok ya yong ka Pynlong ya Jingïamir Jingmut halor ka phang empowering tomorrow an avenue towards excellence ha ka ni Jingïamir Jingmut ka balawan ni shimenta da ki meki pa jong ki Samla pule ladan langru usembut menteri rang ba ka jila uba snya bahlang dhar but nominated MDC ka GHEDC uba Oktom wat lamin. Hag jingkran uba snya balang dhar ulong kala bandai baka program kebarit hendai kebakit jingmut hadu kata-kata. Bat upen pau ke jingkmen bandan benta hakum kani ke program banya theria tai ke jing e hapdeng ki Samla pulie bat ke college. Ulai ro ke sin jam jong ke college ke bala Pynlong kum kani ke jing kendulang nak benta ban kentiu ya ke puli puthi jong ki Samla. Ula bandru ke jiran kam jong ki meki pa banya mir jingmut bala ki khuan ki kti kena bikin sengut hu syai ke jingai lenti jong ki khuan berbanya lampat yaki syaka lenti ke badai. Ke Thomas Jones Synod College ke badan hadu 8,000 ngut tam ke Samla pule kedai ke pedeng jong ki jaka pule hapo jantia hadian ke kyang nang ba government college long ubas nya balang dhar bat bendrap bagi jiran kam jong ke college nadu ke jingtei ke jingsiu shigino hikai ke auditorium nak liang ke sarkar kat bala kala persyang banyaram. Shwakani layo ke jingkran naga principal jong ke college ke Dr. Islandy Nongbri hag jialang ke belapenya da ke kong RM Khongla Assistant Professor Department of Khasi balayo ru ke jingdwai na uba M Tingkan Assistant Professor Department of Philosophy bat ke jingkran na Reverend IUB Pala Chairman Governing Body lapenwai ke jialang da ki kentian khublei na uba WEH Lamin Vice Principal ke college. Empowering tomorrow and avenues toward excellence. Ngayon, pwede ka pwedeng yung governing bodies, yung Thomas Jones College, harangkan wag Synod kung kabay o sponsoring ya ke college yung Sinyang po welcome the governing bodies yung college. How kwa yung kubor, how kwa yung hatang yung kesatan, yung ini nak tentang Jingmut ke college. Ke governing bodies yang ke college syuruk, yung college syuruk kawi, yung ko Dr. Bor. Ni, lada makna ita kuat. Nemang kita emang ini nado kita ipa yung di tengah program ke college yung ini. Di emrentak kita syuruk, di bahet Kristian, cuman di Rewangma nakini kasnong kumaya yung ke district yung nakinyam ko per ini emila nakibenta ki jingyo per ekhi na iwan benta na sampu kita ipang dalam ko kre sarkar ini ko kre business ini wele jaja benta iwan rami kini bor ini na benta o ong ini kente o ung bori o ung klani yang kaya menrip yung kami saya berkunti mereka. Hari kami yaitu ke college, yang college pun naik bentang yang governing bodies yang college itu ke principal bagi anak ke college. Tapnya ujo ikam kini cek program. Haku kami yang Jingmut. Kejimut yang ke college ugo ikan itu siapa ke college semen ni. Dulu ke college kami ni lagi. Nak bentang Jingmut istana itu jadi kondisi yang nanti. Kami kesimpulan numero dengan A to Z. Kenapa orang sekian kita kebor, bukan kelani, yang kita kemenri, orang kita keluti, bukan ujian. Boleh kami dibagi pa. Siapa orang kerja boleh dibagi pa yang kerja kami. Lalu kami start itu yang dikandiki yang nanti. Leh kebentaan ko konstantam. The best economy. Tenten, wajah itu apa yang dulu. Tang mau yo kuning, ko benar. Ye Jingmut kami dikon. Ini harujuk, ko kami dikai. Jadi baik pa. Harus itu, ko Jingmut yang start itu economy. Henry dukat ide miento.
duka kita kemudian engkau dalam kita wo emi kejingan kejingan doa kejingan ni wo terkeli terkeli jadi kon jom I ko online in college ilaw ni kebentaan kuat investasi mana kau kita business kini mana investment kini hak businessman or investment kuat oyo profit oyo no even that just now when you chikur jadi bagi bayi pan bagi head on jadi kerja kerja pakai yo pasti mana pasti yo injang yo pargroup ikon mereka mana apa yo investment bagi bayi pan investasi naik bentang yang ikam ikam mana winning investment untuk isu besar kalau orang dikenal mereka respon mereka work hard just work smart mereka mana sini dikerja mereka kawan dia bukan kawan mana kerja betul koyo bisa kawan bukan kenal koyo koyo dia berarti kerja betul mereka ini yo build yang kita kabur kokuan menjadi itu saja Samsung ini akan ke program kami buat uji teacher minister ini, bukan leadership ini belum jengkel ini, bukan kesokan, boleh opsinya jadi diperintah UIM ini. Kesempatan kita mandeko, kesempatan kita kami kabur ini, akan kecil bukan ini. Kecilnya yang kena nomikai, bukan college, bukan governing bodies ke college. Nama macam warna ko jaga hai kedur ko nya kedur ko yi uang ko bor ko kelas ke menurut joki ko mak ko yi ko ba cuma emang tidak ko baik mak boleh cibur jaga bor ko PTP kon jadi investment ko PTP dengan strategik yang dikau handai dari PTP bukan ketiga ni lalu kon PTP kerana nama kita biobor dan biobor. Kod adalah jadi kan. Kamu bagi apa? Untuk bor ki, yo lain dengan kiwo kuis kan. Pila kami kan hak besar bor kan. Kalau kau nak tanya pi kami kena. Kiwo dan kami lagi. Nama jangan kalau kau tak mahu kat yo start kerja mari kat mana. Kini borok mati usaha. Ikin boleh coba. Islam ini agak menspak mempower itu. Nana itu terpakai di kena bukan jet mengkong cuma ia kesalan agak. Mandi juga ia kesalan agak tidak kamu borong itu agak. Mandi juga ia kesalan agak tidak kamu bos nyamuk ia kiti itu perlu kita. Mandi juga ia kesalan agak tidak kamu borong itu. Mandi juga ia kesalan agak tak jadi nyamuk ia covering bodies yang yang college ko baik bagi ini. Kini tu kisah buku cuma buku kantor harga jinto ruti boti aja. Omna dikentin kuju sinyal kuju om. Adalah ini dinyam kekon ko per. Tip ia kisah. Bagi kita yo ini Islam bagi kita. Untuk kita ini bawa kelam. Kita ini kamu yo imha manha. Haruti ko pujikan. Mendang em kelam. Mendang em kita ki ups and downs iman. Henry kini mantangi kita kimu ko choti ko nanti aja pan ko lain. Haruti ko lain. Ek ba ni pun ko bor ki ko ni jumi pa kun ta kene chilam dala klam ki kemi pa kam long ka badal Jingmut dala ben jo pi badong ki mera kemisan dala ben jo pi badong ki men dala ben jo pi badong ki long ki dala ben jo pi ki kemi pa ka chini ki ba chantam pana e ki kun habis I ba e nanta ka de na ka siam Jingmut pada hari Thomas Synod College, kadang dia teacher parent relationship.
kami lagi jia lagi berjamba kenang bagi la andra jadi kena jumi kamsitrong komakalong kamoto jawa college debrio debre yang supaya di media ru kibradem lawan hamil ban cover yang program ai pakai program ni to wana tani ni ke program kau juga sebut udah invite ke Thomas College have to subject yang ga empowering tomorrow amadek tin yung imo o kamon pun met pun pa pun Pynkhlaiñ ta Lawei te yi ko man ke program warap ken tang man ko meaningful bhadu ata kata tamang la first time of its kind yang ke political career go sang sup ha ma matiu han ni program teman marap ye bon ang miat bah ne ba wa waro ai ke ni man em ge em intention ne ba wa the bon challenges ko face ha education system kam tam di pai bi au to school level the college level in a government ho the na government level the perchang le ba ka yo la kam tam maximum ha education department in term of infrastructure how support of financial assistance le in different colleges in different school the name and quite them can getting together we can bagi payung kena school yang hajing yo jinga yung ni governing body member yang sen Thomas John to subhaman what we share the ideas and thoughts what come on we improve the education system point number 1 you is scared kat wato you pi kamong ke kamtam kerja tiang na bon pri bagi pa orang luna handai open line school kon im ho grab open line right kita face challenge ko waro igam gi long buruman buru ju kwa I di study wo bha bai andai bon seni em pli gua em start em tip duna galar kurti em por ko rap em galar kurti rap namu interest ko study te kita subject yarap itai binne sa comment memang ni program yo ya share gini views and comments ini ideas and thought wa kris kiadi em kam man gi bagi palu interak ten kana wo tip ya hawul ko wo ugai kon gi in the right direction di wo coordinate lang ke college level dan ni kita tok topik ya kalam ni wa am bentar kamong bi college am problem pli nei ba kena bon nei ba am kan ke classroom additional classroom te por kwa create additional section duna gino hikai ra ki no hikai involve ko expenditure salary te gani man ya share ni wo to wa nei bentar improve ki connectivity yongi for future yonki am kan ke lang wa stress ke subject am kam kre lang ke bai pa wa college am gawon ke tu kani ko to wi pan bai kam tam ke school fees la man to wi adjust lang im ho ya am ke ya tu lang ke to you suk ba it's a very very good atmosphere today waro ke bai pa la appreciate ba ke te han ha ok ke lagi college ke pli ka mong ge la to por res ke school fees ni ba di sa to lang to res school ma di ma afford ke bai pa and that is the beautiful discussion today we had in the meeting. The Jingmut yung gani sound to empowering tomorrow mon. Waro jani sound to di kuda man bay man palu ni. Wakamon we are koni into the right direction, into the positive direction. Wakamon ugai yung chinkiage schooling life yongki. The ko ay logi no hikai bo sulu ay no hikai bo man well educated and qualified teachers, professor, lecturer. The you man katmas jong hayo yung ato nado man MLA nado ajar pra ka wini college man improve man ki por ko da side bon ki klor na ni college long bi engineer long bi doctor long bi professor he bon ba use kit ka college man improve ya saving le man emi ka mon dom go pa is go men le from time to time te do ya bin sarkar le teman kete to nang ka mon ni ga wi to stress usama ba ini yarab bi infrastructure Warkam juga kami additional kerana kita workshop di Unai Kai. Tegak adu joram, tegak is under process or under examination. Tegak link sorkar rupa. Iwan wuyi hiwirap iu percang buirap. Wuyi college kuda emru ajar tamu dikena. And it helped us a lot. Na lor redap ke kenong ba. Seskeni kiwi ke orang mana kemana pok jangan terhilsi. How emis congpung katu ani emis po umlarew handai. Kini deman go sentar di ke distrik Lawei. Tilang sarkar Jingmut do promote or support the applicant view like lebel yoni. The third meet with the kalam lu bai pane sa pa philo sport lang hay won di am kampana yo ku college kman ini kman kita to ni. Kami isu ka to.